Kumno perlok bero ang pedang sobhai pisha kaneka channel jonga ka Shet katiu Khasi hakaneka kenti bamentang pen EP kumno ban Shet Jatni da Sohsaw bat Tungdung ki Jingdonkam ki long urunsun Sohsaw bat usomken bat hakaneka por mentang pen EP me Tungdung yau ne Tungdung wisha dungbun jat tung ban isa thabi o ha ki Tungdung sek yau ne Tungdung Shet siang ha ki than tu phoi bat ki sai smart ro ban Shet chur phoi dau ne Tungdung tu ina sedang nak mentah nengkong Jingdong ya usok mungkin bat urunsun aju bat mingkat kum balai semua yau ne Tungdung bat min of berit nane at place ya Sohsaw pandang ada penting ke itu jengger mendapat mundur ikara gede dan yang penting apa umpnya beranda ke umpnya kalau fitnah mendapat insan ya usah mungkin berunsun baladung lang Nangsapan in ayo sindai pinasi semua. Kemudian ketukan info minta saya Tungdung. Dari itu kita perlok sebanyak membuat lainnya Tungdung dilaru dan pendengkan tempat. Rasa tempat bila akan pisang kuah lalu bila akan pisri dan pisah air akan dikepor pengayau Tungdung. Bat ingin king bahayu bat akan dikepor ni laru dan penjam ya kadang. Anda dapat ketukan dikepor ingin tiap saya Sohsaw. Yin tak bayu ban yin peni ko mas phola ne khasam net ha kading kapajam bat perlok lada episode tenat ban pe ek ni ki video syonga so bahaban kershan dem yang ada kabalai share bat subscribe balada pidon kanu ajeng mut phila ban shu comment bat ha kaju kapor ngi ha ban king bayu baun lat ing khong Baradin katukan nepor, yin aim lu kat kum ka Jingdonkam. Kumdei shibun parlok insai syampat haki video skipan sawan.